Witwa nde? Je nitwa Kabira. Vuga cyane? Kabira. Tuye hano aho iwacu ni Nyaruguru. Naje kuforoma abaskuti hano. Urakoze Kabira, ese uko mbona ufite amapeti menshi wavuga kugeza kuri epeti? Ipeti mfise ya chef de groupe. Tusobanurire turabona umeze nk'umusirikare, se wabarigeze igisirikare? Oya. Kuva mvuka. Amapeti wayahawe nani? Amapeti nayije mu baskuti. Kugeza ubu ufite imyaka ingahe? Ubu mfise imyaka 70. Ufite abana bangahe? Abana barashize asigaye 3. Asigaye 3. Urakoze cyane, wakubona rero yagira ngo uri umusirikare. Oya ni karti y'abaskuti ushaka nayikwereka. Oya nta kibazo. None se ko mbona umaze kubona amapeti mu tuye mu magambo makeya, ubu hagaze he ubusukuti bukogejeje kuki? Ubusukuti kuva nabutangiye mfise imyaka 13. Niga kiskuti kugeza ike gisaziramo. Nabanje kuba chef de patrouille, bana chef d'unité kugeza ikemba chef de groupe. Damakosa nagize mu bigo nayoboraga kugeza n'ubu ngubu ngirera urubyiruko. Igisukuti kimaze mu gihe kingana iki? Kiskuti kuva nakitangira wasaga nakitangiye 68. 68. Urakoze rero tubwire ku myambaro wambaye, ibyo ni biki wambaye? Iyi ni inkweto za kiskuti. Ni pataro, ni ishati. Akangaka niko ntwaramo indorerwamo, niko ntwaramo ikaramu. Icyo wabaye ukenyeye ni iki? Iki ngiki niki kandira cya deburare bavuga mu kiskuti. Ugihawe n'abasukuti cyangwa ukikoreye? Ni kukiboha. Ikibuzi rero. Tubwire wowe utabizi ikibuzi. Iki mu kiskuti tukitanira amata. Kikaba kibazi iki? Iki ngiki ni ngiki ziriko tugeze ngahantu turimo turiganya neza officer none tukakikoresha. Mugikoresha mute? Ukundi tukikoresha tukibohanga kuriya amatwi imbere. Tuvuge bamo bakajariya bakatambika tukaza dusimba. Oye rusimbuke turebe. Dusimba. Uracyabasha no gusimbuka kuri imyaka ufite? Umuntu arapfa kugera umuntu yabigeza kuti. Tumenyere ko ari urubyiruko abasukuti bakuze, ese baba hari cyangwa naba yowe wenyine? Hari abasukuti bakuze tuvuga aho bito barutiye na zekrere met ruveto kugira kutwala tutoye. Yego.